Ke be ke sa tlhaloganye kore ga ke tlhaloganye ne ke se nthabise wa utlwa gore ausi o na le mathata mo founetse ga o hetsa wena mo godimo ga moo yo ha a nthabise nna wa mpalla kore wa nkgotswisa man kore wa horosela ke tse gore go diragalang ka wena oh jesu wa re o ya kae gele ha o ye ko a ke re o na le ngwana wa re ngwana ga go a sa le mang ha o mpolelela gore o ya di-ladies night kana ha go te vaccine e santse le mo di-boxeng okay corona e santse e nyuma kwa ntle kwa ha se gore ha go buletse bojalo tshwantse o sa sanke nthabiseng wa go tsamaya o itlisetsa nna corona mo tlong e nna le over 60 a ke re o itlisetsa nna ke be ke shwa ha ke tsana go le godimong a nkomanye bragod kore a meka-mekana hela le nna a nkomanye a mpotse gore mo batlang mo e tsenene ke na le di-plans tsa gago tsa 2022 gore wa go reka Range Rover yaanong ha o batla nthabiseng se re kgaotse ditoro tsa rona nna nseng kgaotse ditoro tsa mosa ha e le gore botshelo bo go paletse wena o fila gore o siame ke kopa wa tsa mo go batla distance go di-news stand mo go nna teng ko o tla tswang teng o ya di-fly by night tsa gago di nya yo wa go bua ko ka corona nthabiseng wa go bua ha ke gane gore wa go bua ka 10 ke ma gore tsa re gore before 10 ha itsene corona yo tsama at your own risk mo go ya mentlo wa go bua after 10 days gele ha e khona ha e sena ke tlong go kgaola di-planet tsa me tse modimo a dimo ke ya mo modimong before time nya ha o mo itsisiwe le wa mmatame ya re modimo sa re tsa re tla itlisa ke kopa o sa ba ntena ka gore soso ke motho wa friendship ya rona tsama nthabiseng o sa ba tlholole ba ga ka utlwa ha ke tlo go yo a wa itse gore ba ibitsa eng yo prematurely death ha e se nna ke tlo yo ha e se nna ke tlong go shwa before nako ke sa itse gore modimo wa nang planetseng kgwedi e tlang gore next year ke maitse gore ne ke tlo go dira mo ntlong e ke kry-a monnela wa madi wa di-bands o itse ke tsa ngwana wa gago o tsamaele ene utlwa o tsamaele wa re o tla mo tsaya wa nnyela setlogolwana sa mese tsamao le one kwa after 10 days or 14 kore o tsamaya o etsa wa go quarantine teng ko ene o tlo botle ka ngwana bobedi o tlo go nkitse tota yo nna ke kgonegile yo